Nibyo ndabasuje kandi mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio kuri Micro Ndi Bosco umwanya w'amakuru tugiye kuba twagarukaho aza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye by'umwihariko turagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibitero by'indege byongeye kuvugwa mu duce tugiye dutandukanye turaza kubigarukaho. Leta zunze ubumwe za Amerika zatanze nyirantarengwa kuri leta y'u Rwanda ku bikorwa rushinja kugirira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho kandi mu yandi makuru biravugwa ko mu Rwanda igiciro cya lisanse kiyongereye aho iri kugura umugabo igasiba undi. Turanyarukira no mu yandi makuru agiye atandukanye kuri ubu ngubu biravugwa yuko muri Kivu y'Amajyepfo abantu 48 bamaze kuva mu ngo zabo muri teritwari ya Karehe, agace uyu munsi kari mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke nkuko amakuru aturuka muri ibyo bice arushaho kugenda abitugaragariza. Hari n'andi makuru agiye atandukanye tubafitiye kugeza kuri aya masaha. Nifuriza rero bamaze kuringanira n'ameza gukomeza kuryoherwa ndetse nanone abamaze kuba mu by'ukuri babikora namwe nizere ko byagenze neza, aho bitarakunda nizere ko namwe mu masaha y'imbere cyangwa se biza gukunda amasaha ari imbere. Ibyo rero mu by'ukuri nibyo tugiye kuba twagarukaho nkuko mbaze kuba nabikurondorera, ariko by'umwihariko nsaba abantu mudukurikirana umunsi ku wundi mutarakanda subscribe cyangwa se sabone ni kuri ako kabuto gatukura ugakoraho gusa ubundi ugakora kukazogera, hanyuma tukajya turusha kugenda tubara umunsi ku wundi mu buryo bukoroheye ubona amakuru yacu. Naho kandi nanone ikindi nuko nsaba abantu ujya mukomeza mugatanga ibitekerezo ndetse n'inyunganizi, like, share ndetse n'imitima. Ni mu gihe kandi nanone kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp biracyoroshye, ni bwa buryo bumwe ujya hatangirwa ibitekerezo cyangwa se muri comment n'ubundi ukareba link tuba twagushyiriyemo ukayikanda ikakugeza mu groupe yacu ya WhatsApp. Tuza cyane abantu mudukurikiranye muri Burundi, abantu mudukurikiranye yemwe muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ntabwo twabibagiwe ndetse nabwo twigeze duhweba kumenya yuko mukurikirana amakuru yacu namwe muri iyo irwota amasimbi, kandi nanone kuri inshuro nongeye kubasuza kandi mbifuriza kugubwa neza. Tukaba rero tugiye kwinjira mu mwanya w'amakuru akomeye cyane aza kugaruka kandi akanibanda ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa 17 ibyavuzwe na Leta zunze ubumwe za Amerika byongeye gusubirwamo, aho abenshi bavuga yuko kuri ubu ngubu Leta zunze ubumwe za Amerika icyo ziri gukora baba bari gutanga igisa nka nyirantarengwa iteguza ibintu bikomeye cyane bishobora gufatirwa u Rwanda nyuma y'uko rushinjwa kuba rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishyigikira abarwanyi b'umutwe wa M23. Nubwo uruhande rwa Leta zunze ubumwe za Amerika ruvuga gutya, ariko u Rwanda n'uyu munsi ruracyahakana rukavuga ko rutigeze rugira ingabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iba ariko Amerika yo ivuga ko izo ngabo zari kandi zishyigikira M23 ikomeje guteza ibibazo ndetse no gutiza umurindi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu Amerika yasabye ko u Rwanda rwafatirwa ibihano ndetse kandi nanone hari ibyashyizwe mu bikorwa, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niranyurwa nkuko byagaragajwe na Simba Situngaya uhagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye mu kanama k'umutekano Karoni. Yavuze yuko bidahagije ku byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze, ahubwo na n'uyu munsi hagikenewe izindi ngamba zikomeye cyane kugira ngo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bihagarare, binyuze mu gufata ingamba zikomeye cyane zirimo n'ibihano ku bashinjwa kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Leta zunze ubumwe za Amerika Tam Bruce nawe uhagarariye iki gihugu ntiyatindiganyije kugaragaza yuko barimo gutegura ishyirwa mu bikorwa ndetse na gahunda yo gufatira ibihano bikakaye kurusha uko byahoze na mbere bamwe mu bagira uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko bene abo bazabiryozwa kandi ko ibihano bibategereje. Avuga ko Amerika kandi ifite uburyo bwinshi ishobora kuba yakoresha mu gihe bizaba binaniranye. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zataye impungenge n'uko u Rwanda rukomeje gushinjwa kugira uruhare mu kongera umwuka mubi w'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binyuranyije n'ibyo rwiyemeje mu masezerano ya Washington agamije kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari.
ibi byatangajwe mu nama y'ibihumbi 1136 y'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, aho Tamike Bruce, ambasaderi wungirije wa Amerika muri Loni, yagaragaje ko igihugu cye kitishimiye imyitwarire ya Kigali. Uyu Tamike Bruce avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uyu munsi zikibaza kuri Leta y'u Rwanda. Yagize ati, dutengushywe cyane n'uko u Rwanda rukomeje kongera ubushyamirane, ibyo bikaba binyuranyije n'inshingano zarwo mu masezerano ya Washington. Turasaba ko ingabo zarwo ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidatinze, kandi tugashimangira ko ubusugire n'ubwigenge bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba kubahirizwa nta kabuza. Amerika kandi yagaragaje ko ishobora gufata izindi ngamba zirimo ibihano ku bantu cyangwa se inzego zibangamira amahoro. Yibukije ko mu kwezi gushize yamaze gusaba ibihano byihariye bigamije abasirikare bakuru b'u Rwanda n'inzego za gisirikare zivugwaho kugira uruhare mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari imbaraga zashyizwe mu mishyikirano iyobowe na Amerika ndetse n'isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi. Impande zombi zikomeje gushinjanya kutubahiriza ibyo zemeye, bigatuma icyizere hagati yazo kigabanuka. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko kugeza kuri ubu ngubu rutigeze rwubahiriza gukura ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko muri uko gushinjanya, u Rwanda narwo ruvuga ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyigikiye abashaka kugira n'abo Rwanda. Ku rundi ruhande, ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FCM23 ushyigikiwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa, nabyo byadindijwe. Ibi biganiro byari bigamije gukemura imizi y'ikibazo birimo kugarura ubutegetsi bwa leta mu bice byugarijwe n'intambara ndetse no gufasha abarwanyi gusubira mu buzima busanzwe. Gusa cyakora mu byavuye muri biganiro bivugwa ko ingingo zonyine zigera kuri 2 mu ngingo 8 zagombaga gufatirwamo umwanzuro arizo zubahirijwe. Bivuze ko ingingo 6 nta n'intambwe n'imwe kuri zo iraterwa. Ibi rero bibashijwe uwitwa Oscar Barinda na BBC Gahuza Miryango kucyo atekereza ndetse no kucyo ashobora kuba yavuga kuri izo nshingano. Yavuze yuko habayeho ubukererwe ndetse agaragaza ko byakozwe nkana, ngo ibi bikaba byaratewe n'ubushake buke. Nubwo bimeze gutyo, haracyari icyizere gishingiye ku biganiro bishya byatangiye kubera mu Busuwisi, aho impande zitandukanye zitezweho gushaka umuti urambye w'amakimbirane. Abasesenguzi n'imiryango mpuzamahanga bakomeje gusaba impande zose kubahiriza amasezerano zagiranye hagamijwe kugabanya icyuho kiri hagati y'ibyemeranyijweho mu rwego rwa diplomasi n'ibikomeje kugaragara ku rugamba. Icyifuzo rusange ni uko amahoro arambye yagerwaho binyuze mu kubaka ubusugire bw'ibihugu ndetse no gukemura impamvu z'amakimbirane mu buryo burambye. Ibi rero Amerika ikaba mu by'ukuri ivuga ko bikwiye kubaho bigakemurwa mu buryo bw'ibiganiro kurusha uko ibibazo byakemurwa mu buryo bw'intambara. Amerika yavuze ko itishimiye na gato uburyo u Rwanda rwaba rwarasinye amasezerano i Washington tariki 4 Ukuboza 2025, ariko nyuma rukaba rutari kuyubahiriza. Amerika yanaburiye ko ishobora gufata izindi ngamba zikomeye cyane ku bantu cyangwa se ibihugu bigira uruhare mu guhungabanya umutekano w'akarere. Mu kwezi gushize Amerika nibwo yatangaje ko yashyizeho ibihano, nubwo abenshi bavuga ko ibihano bitaratangira kubahirizwa cyangwa se byakomwe mu nkokora n'ikibazo cy'umutekano muke n'ubundi wagaragaye mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ibiganiro bizaduha bifatwa nk'ibishobora gutanga icyizere mu gukemura ibibazo mu gihe hashyirwamo imbaraga, dore ko Amerika nayo igaragaza ko ishyigikiye iyo nzira y'ibiganiro, ndetse mu byo batangaje bavuze ko bizeye neza ko ibiganiro bya Doha bishobora kuzagera ku ntambwe umunsi umwe igamije gutera intambwe yo kugarura amahoro, ariko bakavuga ko hasabwa gushyiramo ingufu ndetse n'imbaraga z'umurengera kugira ngo ibibazo bibashe kuba byakemuka. Intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se ibibazo by'umutekano muke, Amerika isobanuye ko bigira ingaruka zikomeye cyane ndetse igasaba ko bihagarara kubera ko bikomeje kubangamira uburenganzira bw'abaturage ndetse n'imibereho ya muntu. Ati muri Kivu y'Amajyepfo abantu hafi 48,000 bahunze ingo zabo ikarehe mu bikomeye by'ubutabazi. Umutekano waba ukomeje kuba mubi cyane mu gace ka Ziraro ho muri Shoferu y'Abahavu.
muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko muri uku kwezi hagati imiryango itegamiye kuri leta ihagarariye abaturage yavuze ko ikibazo cy'ubutabazi gikomeje gufata indi ntera, aho abantu byibura 48,000 babarurwa ko bamaze guhunga ingo zabo kubera imirwano ikomeje hagati y'umutwe wa AFC-M23 ndetse n'abarwanyi babarizwa mu cyitwa Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko kuwa mbere tariki 13 Mata ariko imirwano ikomeye yatangiye yongeye kubura mu gace ka Shambombo gaherereye mu mudugudu ya Nyarugusha. Aka gace kabanje gufatwa n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma kongera kugwamo imirwano yatumye aka gace kisubizwa n'abarwanyi ba AFC-M23. Mu masaha y'umugoroba wo kuri uwo munsi abarwanyi ba Wazalendo bagaragaye ku misozi miremire ireba imidugudu ya Bishaka ndetse no bita Kabunga mu gace ka Kusisa. Ibintu byateye ubwoba bukomeye abaturage bahatuye bitewe n'ubwinshi bw'abo barwanyi ndetse n'uko byagaragaraga yuko bari muri gahunda yo kugaba ibitero. Iyi mirwano yatumye abaturage bari basanzwe barahunze inshuro nyinshi bongera bahungira mu gace ka Shanje ho muri groupement ya Buzi bavuye muri groupement ya Ziraro, aho niho umutekano utizewe neza. Nanone kandi hari amakuru yuko amazu menshi yatwitswe ku muhanda Bunje Katare cyane cyane mu midugudu ya Bunje ndetse n'aho bita Nyarugusha, mu gihe impande zombi zari zihanganye. Kugeza kuwa kabiri tariki 14 Mata umwuka w'umutekano wari ukiri mwinshi mu duce dutandukanye cyane cyane aho bita Ikata Somwa no mu midugudu ya Nyawaronga, Nyamuragera ndetse no bita Mwimijwi. Kubera ibibazo by'umutekano w'amashuri yose mu gace ka Ziraro yarafunzwe, imiryango iranura inyungu z'abaturage iravuga ko abantu benshi bashobora kubura umwaka w'amashuri niba umutekano utihutishijwe kugarurwa. No kuvuga ngo abanyeshuri basanzwe biga cyangwa se bari mu bigo by'amashuri bashobora gutaruka umwaka kubera yuko batari kwiga, kandi ibibazo by'umutekano bikomeje kugariza utu duce, bagasaba ko hagira igikorwa. Kubera ibibazo hagati aho ibihumbi by'abahunze baturutse mu duce dutandukanye nka Buraza, Bushege, Kasuru ndetse no bita Rushuro bari mu buzima bugoye cyane mu duce bahungiyemo twa Rurambo, Biriko, bita Busurungi muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko ubufasha bw'ubutabazi bukiri buke cyane, igasaba leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo gutabara byihuse bagafasha abaturage kubona ibibatunga, bakafasha abaturage kongera gusubira mu byabo, umutekano ndetse no kongera gutangiza ibikorwa by'amashuri byahagaze nyuma y'uko imirwano itangiye aha muri utu duce. Haramutse hatagize igikozwe, imirwano rero yagira ingaruka zikomeye cyane, harimo nko kuba bamwe mu banyeshuri bashobora gucumbikiriza amashuri, abandi bivugwa ko berekeza mu mitwe yitwaje intwaro ndetse hari nabo birangira bavuye mu mashuri burundu mu rwego rwo kwirinda gukomeza kudindira. Ibi rero biragira ingaruka zikomeye cyane ku bana ndetse n'abagore bakiri batoye, plutôt n'abagore bari mu bihe bikomeye n'abageze mu zabukuru, kuko ubuzima bwabo bukomeje kujya mu kaga kuko amakuru akomeza kugenda bigaragaza. Radio Okapi yakushanyije inkuru zigaruka ku byavuzwe ku cyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje rero, aho Radio Okapi yagaragaje ko abanyekongo benshi bifuza ko mu by'ukuri hakongera kubaho gushimangira ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya. Nibitangazamakuru hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ku mwanya munini wabyo tariki 13 Mata inkuru zabyo zibanze kandi zigaruka ku nkuru ebyiri z'ingenzi: ibiganiro ku nama y'umutekano ya Loni ku kibazo cy'umutekano muri Kongo ndetse n'uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibanze ku by'ingenzi nanone by'ubukungu. Biganiro rero ku bijyanye na Washington haraho ngo bishinja Kigali kongera imbaraga mu kibazo cya Kongo, aho kugira ngo bigabanyuke bakavuga ko hongerewe umurego mu gutanga ibitekerezo. N'amakuru ajyanye rero nibiba cyangwa se nibikomeje kuvugwa, aho uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika visi uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Michel Sisoni yagaragaje impungenge ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryibanze ku nshingano z'impande zirebwa n'iki kibazo cyo kugabanya amakimbirane mu karere, yavuze ko ababajwe no kuba u Rwanda rukomeje gukaza umurego mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati tubabajwe cyane no kuba u Rwanda rukomeje gukaza umurego mu ntambara, bikaba ari ukwinshi inshingano zarwo nk'uko amasezerano ya Washington abivuga. Turasubiramo gusaba ingabo z'u Rwanda kuvana igisirikare cyabo ku butaka bwa Kongo.
turashimangira ko ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukwiye kubahirizwa. Ibintu bigomba kubahirizwa uko byagenda kose. Ku rundi ruhande rwayo, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igomba kubahiriza ibyo yemeje byo guhita ikuraho FDLR mu turere igenzura. Nibura gukemura ibibazo by'umutekano ni ngombwa niba dushaka guca burundu kutizerana kwabaye mu myaka ibarirwa muri za 20 ishize. Ni mu gihe kandi ibindi bitangazamakuru byanditse ko Washington urimo gushinja Kigali ku mugaragaro ko ariyo iteza ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba ko ingabo z'u Rwanda zivanwa ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Iyi ngingo ikomeye kandi igakurwaho na Fulham ivuga ko Kinshasa yamaganye imbere y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano uburyo u Rwanda rukoresha amagambo y'urwango ndetse kugira ngo rugaragaze ubugizi bwa nabi bwarwo. Mu makuru yandi nk'uko nagiye mbibararikira kugeza kuri ubu ngubu, biravugwa ko mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cyane cy'ibikomoka kuri peteroli, aho ibiciro byabyo byazamutse ku rugero rukabije. Benshi rero barabifata mu ngingo zigiye zitandukanye. Hari abamaze kuvuga yuko ibi biri guturuka ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati, abandi bakavuga ko ari ibihano u Rwanda rwaba rwarafatiwe, abandi bakavuga ko ari izamuka ry'ibiciro rusange ku isi rikomeje kuzamuka riterwa n'ibibazo by'ingaruka z'umutekano mukeya yakomeje kugaragara hirya no hino, by'umwihariko mu nzira icishwamo utugunguru twa peteroli ya Hormuz. Leta y'u Rwanda yongeye kuzamura igiciro cya lisanse cyangwa se essence kigera ku mafaranga 2938 kuri litiro, no kuvuga inyongera y'amafaranga 635 ku giciro yarukaga gushyiraho kuri litiro ya lisanse mu byumweru bibiri bishize. Igiciro cya mazutu cyo cyagumye ku mafaranga 2205 kuri litiro. Uku kuzamuka niko kubayeho kwihuse cyane mu myaka ya vuba ishize mu Rwanda, kandi gutumye litiro imwe ya lisansi ihenda cyane mu Rwanda kurusha mu bindi bihugu by'akarere, yaba muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi ndetse n'ahandi. Biravugwa ko u Rwanda ari rwo rwazamutse ku biciro bya lisansi kurusha ibindi bihugu by'akarere nk'uko inkuru zibigarukaho. Ibihugu byinshi mu karere birimo kugorwa n'izamuka ry'ibiciro by'ibitoro biva ku ngaruka z'intambara maze hafi y'amezi 2 mu burasirazuba bwo hagati yahungabanyije igezwa ry'ibitoro ku masoko, cyitwa supply chain. Igiciro cya litiro ya lisansi mu bihugu bimwe byo mu karere ubu ugereranyije no mu Rwanda, Kenya wavuga ko kiri kugura 2230 n'amafaranga y'amanyakenya, mu by'ukuri 197, naho Tanzania wavuga ko igiciro cyawo kiri kugura 2135 y'amafaranga y'u Rwanda, bikaba amafaranga y'amatanzania agera ku 3820. Uganda wavuga ko kiri kugura 5400 mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari 2133, naho mu Rwanda niho bizamutse rero, aho biri ku 2938. Ukumva yuko Kenya, Tanzania, Uganda ugereranyije u Rwanda niho ibikomoka kuri peteroli bihenze ku rwego rwisumbuyeho. Itangazo ry'ikigo RURA rivuga ko ibyo biciro byatangiye gukurikizwa kuva saa 12 za mu gitondo kuri uyu wa gatanu. Byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba Leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'izo mpinduka zigenda ziyongera ku isoko mpuzamahanga. Leta y'u Rwanda ivuga ko izo ngamba zayo zatumye igiciro cya mazutu, ari nayo ikoreshwa cyane mu gihugu nk'uko abategetsi babivuga, kidahinduka kuri inshuro. Mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Jean de Dieu Wihanganye yavuze ati turi mu bihe bidasanzwe. Yongeyeho ko ibyo biciro bizakomeza guhinduka, ariko ko icyo u Rwanda ruharanira ari uko ibikomoka kuri peteroli bitazabura mu gihugu. Inzobere mu bukungu zivuga ko izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli akenshi rihita ritera kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa bya nkenerwa mu buzima bikenera ubwikorezi ngo bigere aho abaguzi babisanga. Mu gusobanura izamuka ry'igiciro cya lisansi, Minisitiri Wihanganye yavuze ko hanini yo ikoreshwa n'abantu ku giti cyabo. Kuva intambara ya Amerika, Israel na Iran itangiye ku itariki 28 Gashyantare
uyu mwaka ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byakomeje kwiyongera mu bice binyuranye ku isi. Mu Rwanda kuva ku itariki 5 Werurwe igiciro cya lisansi kuri litiro kimaze kwiyongeraho amafaranga 949. Minisitiri Uwihanganye yasabye abaturage gukoresha ingendo za rusange aho bishoboka hose, aho bishoboka abantu bagasangira ingendo. Ati ubwo nibwo buryo bwonyine tuzajyanamo tuzunganirana. Yashishikarije abaturage kureka ingendo zitari ngombwa, abantu bakayoboka imodoka rusange nka bisi. Ati abantu bagiye nko gushyingura cyangwa mu bukwe nimugende hamwe. Ibyo biraza gufasha kuko igiciro cyazamutse, ariko biranafasha inyungu z'ibihugu. Ibyo gusesengura ibyo bigaragaza ko bishobora gutuma mu by'ukuri bikomoka kuri peteroli bitabura ku rugero ruhanitse.